kublai pi baro ska thup khubor jungi karon bosco media network kimat ki bakong san menta ka singi kilong lejungo menteri rangba ka jilla ya ka museum ha Itanagar kran shngan menteri renikton tongkhar ba anla ban ya penbet ya ki jing e khapot hapdeng ka Meghalaya bat Assam ban lasdang ya ka 6th North Eastern Green Summit hasil char da ka jing e pen Shillong da ka jing e trelang jo ka silchar municipal board Tumantang ini page ki Khubor ki bakhambania. Menteri Rangba ka Jylla ukonrat ke sangma henen kasngi ulalet jingo eka museum ka badon hanongba Itanagar jong ka Jylla Arunachal Pradesh. Menteri Rangba menta urang don ha Itanagar banya shim benta ha ka jingya mir jingmut jong ka seng jong u ka National People's Party. Habakran ha kinong thok Khubor Menteri Rangba ukonrat ke sangma ulaya ro eka jing Itanar jong ka ni ka museum ka ba jupoi perkhat. Ulaong bakani ka museum ka penphalang baka Arunachal Pradesh kare ka Jylla ka babon ki jat benrio. These are the different tribal groups distributed listing laws. So from Tawang to Montong to this Longding, Guangzhou. Different, some are also teaching, not dominated by. Yeah, we have come here for, of course, conclave, which is basically on the discussion on regional aspirations, yet having a national outlook. And it's a very important topic for the Northeast. So therefore we have got people from different walks of life to come in and discuss about this issue. So we're hopeful that it'll be a very, very productive conclave and a lot of good suggestions and discussions will take place. At the same time, I'm here to visit the museum here in Itanagar. It's a really beautiful museum, really well maintained, and it is really giving a very, very clear picture of the diverse historical and cultural diversity this state has. It was really nice to see the kind of archaeological artifacts that are out here, which I never knew was there. So therefore, it's really giving a great representation of the diversity and the rich culture that Arunachal Pradesh has. And I would like to urge all tourists and citizens of our country, in fact, they should come and see this museum because it's really a great showcase of the diversity that our great country has. Thank you. Menteri ka Sarkar Meghalaya uba renikton tongkhar ulaya thu ba insala ban penbet ya upur usam hapdeng ka Meghalaya bat Assam habakran hakinong thok kot Khubor uba tongkhar ulaya thu baki regional committee jong ka Assam bat Meghalaya kilalet ban jingo ya ki jaka khapot bat ukhmi renti ba anla ban penbet ya upur usam hapdeng jukini ki artli ki Jylla walada 4 la ban khmi renti ban la shispa na ka shispa Hingi ya kun da kajing ya trelang hi ya donlang kajing lam jong ka NPP kajing lam jong chief minister brom jongi te kebon hi ke bangila ya long serious hi ban shimi ki steps la teteng tilong ke ba andre ke sakar jongi ka klam kita ban persan wallahi don ke penting balik persan yo sakta Rekomendasi serta rekomendasi hendri kepada nam tak interest juga state kini kesukar MDA jungi kamsim lo tangkai bandle kata te kata ko tam ko tidak mention kepada berupur usam tinggal simkia hadu kata-kata but langba kini ki committee kini ki regional committees yang kita constitute ke state kini committee ke simkia baru kini committee but penong ki jingalang bani kenduk berkibrio but kamtam ya bandle ya ka site inspection jointly hapdeng jong ka Assam bat ka Meghalaya ya ka bakila conduct ka joint inspection tingi failti bakadon ka kandon ke jisaiso na kane ka initiative ya ka bala simanta failti bakadon bet ka jisaiso ha ka ba onsala ban penbet no yo pun usam la kam la banlong bangin ong 100% ndri failti bakan nom slam than ya ka bagi new I ya usok ya ka jingjo baki bobon ki Shillong on salak wan penbet na ha ka bede ba kena kicing
UMLA Kamauhati constituency uba dasakyat bhalamare uba longru menteri katanat transport jangka sorkar jela mentakasngi kakat khandai tarik urisau arhajar arphwei ulalet ban play yaka 10 plus nika higher secondary school hakasnau maurong kaba katai kaslam hikai jingstan kadai kabala ithu ka sorkar nadu mensyuakum ka government LP school bat hadin shaka government UP school Lasa Khilong haka jing play yaka HSS taka jing don uba VS Nongbat nak ketanat pule puthi uba S Sotun MLA ka jirang constituency kiri orang ba bat ki khna school kilong kme bat kinong shong shnong Kuman syupen kan mau kasnong maurong kalong kawai na kisnong kabala pau ningkong hatem ribhoy ban penmi eki riu start bat riu shampang nadu kisnam basen shar ki doli ha India Henry kalong pat kasnong kabadang syuyo ban kentiu kerdan haka pule puthi syaka 10 plus konstitusi ngasu tu maka ke pule puthi kadai ke wei kemudian kam nak berantam kemudian kam lada pijit ya gano kebentan nama tak kalau wei ke jopiro ngai keren ya gani kam ya piji kena school bat ye di kemegi pa hadu mentaru kidang don ki kemegi pa ba perkhat ba ngingim don kam ban pa school le dikuna kidang don ngaku munong yalam ndi tama kuwei ki nang yalam ro nganor panang bakiro ki sei ndo bat ki don ndrei ngam keno ye ki kemegi pa ndrei la ban don ka jingkul la dan ka la ban don ka jing perkhat perdan jak kumoi pa ndrei nganong ye pi haka generation ke pemanta, haka juk ke pemanta, dan tikun kiti kim don ya ke jinglang jing start at least class 10 and 12. Tekalong ke bae panle ya ke no ke kam na menta kalau wei ke penai hadir habut. Kan mau bahaya ke ni. Kementa ke generation kemudian ku mensua bagi nong di officer kar ke balai wadi pihak lagi senong manai pergi kam government. Menta kacingnya kena jam nganya tu ipi kalong kepala isyirkai hadok kata-kata ngidan ke state ke barit ngidan ke state ke barang duna di post haki department ki paper lagi nong watam kidan lagi lagu kidan ki belak biang kerdan kidan ki mempat biang kerdan hendrei haga jinglong haga jingman hi te utuhi biang kerdan kampol hi sekemat utuh haga jingman ka majak Tengah balai yang kerennya kena nama freedom mau kumpul ke keren paren. A classroom is a temple of education. Ka classroom kena ke yang mana jong ke jingnang cista. Pendekam yang kena ke yang mana jingnang cista. 3 sitom, 3 minit. Kilong kme long pa pensyur di kon ikti. Pa iki sa school daga jing sultanat pa iki sa school daga jing kitle kapa kikin dan kata ka jing sultanat pandai sa lagi school kenang ba kinlong kita kiklur ki ban pernai na kamata chopi la shari siang ni kilai he kumbai krani banong bet mene lada long so kumno ro ki kena school hi dan ki por bagi community i advice dari suggestion lagi kami ipala ni nak kinong hikai kata kadang sispa person kadang jing sisa tegadai ro ka kamram ka jongpi kong ki kami pa kadai ro kamram jong ki teachers hagi school of fair ban encourage lani ban ai ka motivation ka bakhambiang lagi kena school nang ba rangkat ka jing trai sitom jongki rangkat ka man sim ka baki gidan kinla susu ban yad sakmat saprang haga jingin ka jongki Katkum utman basan RM Pamshnong ulethu balasdang seng school ningkong nadu usnam khat khandai spa lai po khandai lakan tiu shaka kerdan upper primary naka sorkar ha usnam khat khandai spa sanpu pra bat kiwe ki jingya thu jong ka jingya lenti balakan tiu bat ithu kum ka rashtriya madhyamik shiksha abhiyan ha usnam arjar khanreu bat menta usnam arhajar arphwei kum ka higher secondary school ME school ba baro gani ka dong ri boy ki asnyang bat kiseng ye kata ke ME school bat kata ke ME school ba ningkong hari boy ta kata ka story henry how khat khandai san phupra nio ya ka government of our primary school nanta pat khat khanda arhajar khanriu RMSA ngiriyo ikene ka bindi bat hangneng laya school batu al hajar arkuwei tetip ngalahap ban om hagajin sisa radakat ne karta bat ke metro
haga jing sngau dengan simet kalon bangade ban thung baji bat ban shat daga jing kemen naga benta kene ka sui bat kene ka por kabang amut banang balai bangade ban shat kalon ngilayo ya ka medal renong ngilayo ya ka medal rupa henry menta kadai ka medal ksiar menta te kadai ka medal ksiar kabayakannya ka bang ibu yang mau ring ban pli yang mau norim kalong kador jongka ngak ban pensongdor balat khamtam ban iki mau kodor lan iki mau rubi namar kadai ka thme jong ka jingnang bisat naga banta kene kithan jongi ki khat ri sinong na do na bir sha do sha ungkra te kung kasinong hibaro kawai ngatarai barok kat bangaya kendu kat banga keli karung sekibis ngau kumnoy kane ka poran nai kane ka jinyo ka jingkerku giom ladai bane sat kumong mapi ladai ban kemen ndon weiru uban ngsi ban ong wan kata tela du nong hinre kadon ka jinyo nong krau Lasdang ke 6th North Eastern Green Summit hasil char nadu mentakasngi daga jingpen coach nong ringkat berkajing trelang jong hasil char Municipal Board. Kadon Bosco Media Network Shillong ru ke shimben talang bat ke 6th North Eastern Green Summit kaban long nadu ka khat riu tarik hadu khat pra tarik unai wing arhajar arphuwei. Usinyang jong Don Bosco Media Network kalong ban pathai Khubor seki saul air jong ka perthai shaphang kani ka jingya mir jingmut ban penlong sashi sen ya kamaryang ka bakhut basuba yakani ka summit la penlong da ka Don Bosco School Silchar ringkat bat ka NIT Silchar. Pada kitu ki khubor ngilapoi syuka bakun tat hadu bangin daya syambiang khublai shibun.